1 juli 2010 blir Öresundsregionen 10 år och det ska det firas. Och alla ska delta. Och när vi säger alla, då menar vi faktiskt alla. Vi har en plan. Låt oss visa hur. I vår del av världen är vi bra på storytelling. Både förr och nu. Storytelling som lär oss, som är bildande, som är förfriskande och stöttar oss i vår självbild. Därför vill vi skapa en plattform. En plattform för alla regionens invånare. En plats där varje person som har en åsikt om Öresundsregionen kan komma till tals. Det är Öresundsmedborgaren som beslutar om innehållet. Det kan till exempel vara vad regionen kan, varför den kan det, möjligheter och begränsningar. Varje enkelt bidrag, varje berättelse ska vara med för att skapa ännu mer uppmärksamhet omkring detta enastående område, omkring Öresundsregionen. Vi vil skabe en platform for fortællinger, som vil få Øresundsregionen på alles læber. Skoleelever, pensionister, pendlere, byboere, landboere. Og udover at få regionen på alles læber, vil vi også få dem til at reflektere over, hvad Øresundsregionen egentlig er for en størrelse i dag og i morgen. Inden for lige præcis det område, som nu er relevant, nærværende eller fraværende for den enkelte. Vi vil skabe en platform, en talerstol, et dialogværktøj, hvor meningsdannerne kan komme til orde, hvor politikerne kan komme til orde, hvor fru Jensen og hr. Svensson kan komme til orde, hvor det skal være enkelt, hvor retningen er sat Øresundsregionen, og derudover skal det være helt op til hver enkelt. Vi vil skabe platformen så engagerende, at man næsten ikke kan lade være med at dele den. Så engagerende, at man lige må se, hvad vennerne har lavet. Koden hedder udtryk dig selv. Fortæl din egen historie. Citizen Journalism. Løsningen hedder YouTube koblet til konkurrence. Lad os se, hvad denne kombination kan give. I dag er YouTube verdens største tv-kanal med en blanding af amatørklip, semi-professionelle produktioner og top-professionelle film. Omdrejningspunktet er tilgængelighed. Kan du komme på nettet, så kan du se film. Deling. Har du en film, kan du lægge den på YouTube. Det er super enkelt, og du bliver båret gennem processen. Når filmen er lagt op, kan den ses af hele verden, og du kan fortælle hele verden, at den ligger der. Hvis du skriver de rigtige søgeord, så bliver din film fundet og set af masser af mennesker. Og hvis den er god, så bliver den sendt videre igen og igen. Men nu handlar det om Öresundsregionen. Låt oss titta på vilka utmaningar och möjligheter vi har. Vi är säkra på att regionens invånare är intresserade av att berätta sin egen historia om regionen. För att bli en riktigt bra berättare är det viktigt att ha kunskap. Därför kommer Öresundsregionens invånare att fundera över i vilket område de bor i, vad de har upplevt och vad som hänt sedan den speciella sommardagen år 2000. Nu har vi fått dem att tänka på vår agenda, nämligen Öresundsregionens utveckling. Vad tänker du på när du tänker på Öresundsregionen? Det væsentligste er aktivering. Hvem er det, vi enklest kan flytte til at få startet dialogen? Vi tror, det er først skoleeleverne og deres lærere, hvis vi leverer den gode historie, udfordringen og præmien. Dernæst politikerne, fordi de altid er på jagt efter den gode historie, og vi har en fantastisk god historie. Og sidst, de i forvejen kendte, for de skal blive ved med at være kendte, og derfor skal de eksponeres. Lad os se lidt på, hvordan det hele kommer til at se ud. Peter er 10 år gammel og går i skole i Holbæk. Hans lærer, Jørgen, kommer med en ny opgave.
I den kommende tid skal vi lave en film om den region, vi bor i. Herefter kører processen. Referencesites bliver studeret, der bliver diskuteret, måske bliver der hørt svensk radio, set svensk film fra Ystad, og det ender med, at hver enkelt elev får lagt en film på nettet. Hvor meget tror I, der bliver talt Øresundsregion over middagsbordet? Hvor mange kommer til at forholde sig til den region, som de bor i og er en del af? Og hvor mange søgninger kommer der på Øresundsregionens eget YouTube-sted? Og for at være helt sikre på engagementet, krydrer vi det med 2 konkurrencer. En på hver side af sundet, med det fysiske møde som præmie. Vi hopper videre, for det er jo netop det, man gør på internettet. Man hopper videre. Og det, vi hopper videre til, er noget, vi kender, eller nogen, vi kender. De kendte. Hvis vi skal have en holdning til et område, og de kendte også har det, så vil vi gerne se, hvad deres holdning er. Vi vil måle os i forhold til de kendte, for det er jo det, vi skal bruge dem til. Hvad kan de? Hvad synes de? Hvad siger de? Og hvordan er det så i forhold til os selv? Politikerne, for eksempel de kommunale, de har brug for at sole sig i enhver form for succes. Og når deres vælgere skal aktiveres, så vil de være med. Politikerne skal bruges til at aktivere borgerne i deres egen kommune, så vi er helt sikre på, at alle i de enkelte kommuner bliver eksponeret og involveret. Vi leverer formen, og kommunerne og derved politikerne kommer til at stå som afsendere og garanter. Projektet har følgende faser. Først tager vi fat om destilleringen af opgaven, laver forventningsafstemning og sætter målepunkter. Herefter ser vi på interessenternes ressourcer. Hvem har hvilke ressourcer, og hvordan kan de bruges? Så skaber vi kommunikationen. Hvad er den bærende historie, der gør, at borgerne og politikerne bliver involveret og engageret? Og så, efter nogle få mellemskridt, er vi klar til den store lancering internt og eksternt. Vad kommer att hända när plattformen är igång? Företagen kommer att inse att de kan nå sin målgrupp för rekrytering och branding via en annan kanal än vad de tidigare haft tillgång till. De kommer själva att distribuera kanalen genom deras egen kommunikation, både som on- och offline. Samtidigt vill turister på besök exponeras för plattformen. De kommer att dela med sig av sina egna upplevelser och minnen om Öresundsregionen till oss alla. Äntligen är ni alla klara att överlämna till regionen den vackraste gåva av dem alla. Nämligen regionens berättelse om sig själv. Om Öresundsregionens första 10 år och om alla förväntningar till de kommande riktigt många goda åren.